Kamangana mayechi gosori korwa segeti kya Nyanturago ground sesemo ya Ibeno ward mebunge Nyaribari chache awa street korero chigosori che finali chege kombe kya Nyaribari CDF tournament kyanyara kwa bagekogosorigwa awa chitimu au chiaba mura amuna chiri chiaba isikevanya kwa bagotemana se finali echo mono chie gosori yenko yo sesemo ya basubati nigo etimu ya Bene Yabasobati ya Kisii Queens benyorera obubui asaba bakonyebwa etimu ya Nyamecheo abona babwatayo gosanga mage yagosore yukoera Lucy Nyambane njene coach ya Nyamecheo kuta mwe mingo binga na Kenneth abana tote mwe kubatwenyi abana abaya wakiri mupira gojo bakugire final onelende twabu abana barabaya ekombe ngere mutu tukanite ekya umushimi wa ya 2.5 so ntore na shuanga wakatuwa mupira oyo watu wabu abana otembu yabale bagogete bagaje mpira na toko bwa toko kombe icyo nane bicho no icyo tuwake ntege no kusaba yatuwa tena abana bakuigura so mupira agaraka toko bwa kombe kende ari timu ya yori ya Kisii Queens era manyanga abana tuwa tena bayabali nane mwane bike ebinge bire primary ebire CPC tujure tuwa tane chingede talent no chikuwa shenda busongo chekina kinabwa tana bataba yatuwa tena na county ye tunari usaba bana ambabu atike wari wacha motokonya na nene bikoro utokonya na uniform era bana batu wari mulari bwo kumupira majina naitwa Jackson. Hii game ya leo iko sawa. Leo tuko na challenges kidogo kwa training. Tukipata facilities za kutrain na tuko na camp. Hope for the best kwa hapo mbele tutashinda. Na kitu ningeomba mheshimiwa, najua kwa wasichana tuko na challenges mingi. Angependa tu atusaidie hata kama atutafutia hata matron moja mwenye ataweza kutusponsor na atusaidie. Najua girls tuko na vitu mingi tunahitaji, so we need a sponsor mwenye serious ndio tunaweza